Hrvatski, njihov stil igre je stvarno nešto malo specifičniji. Nisu oni neki sad ubice dječjeg lica, da kažem. Nisu oni neki šuteri, neki razbijači. To više znaju igru, čitaju igru i tako da već mislim ovom času stvarno kad pogledaš nema dobrih ljevaka i pa vjerovatno zato još igram, ne. Ne razmišljaš ti, mislim, puno. Ja sam isto naučio neke stvari da ne smiješ previše, to je malo, kako kažem, sjelački sport, ne. Ne smiješ previše tu da razmišljaš o tim duelima, kad si onom punom trko, zato što, osobito ne o golmanima, zato što ja sam par puta htio ići u glavu golmana i tu se izgubiš odmah, ne. Tu ako previše razmišljaš, gotov si, ne. Ti napraviš, mislim, imaš svoje kvalitete, trebaš da vjeruješ u njih, imati puno samopouzdanja i na glavu, ništa drugo. Moram da kažem, ne gledam puno ja utakmice, ali sad sam gledao utakmicu, baš sam danas pogledao utakmicu zbog toga što je taj komentator, taj Irac, on je specifičan i veoma ga dobro slušati kako on to navija i to, pa me zanimalo kako on to komentiše. Mirkulowski, number 13, back after so many weeks out. It's great to see him back in the Champions League. Let's see what he can do. Vugrinets is on fire today! Ako moram baš da kažem, bio je jedan tamo malo na 9 neki rolling, pa poslije tamo sa 10 metara u 90 gore, to je baš je bilo ono, baš je dobro. Ti možeš da budeš kvalitetan igrač i puno je bilo kvalitetnih igrača gdje su mijenjali klubove i nekako se nisu snašli. Ja sam prošao puno klubova kvalitetnih, vrhunskih i jednostavno došao u Metalurg gdje izgleda da mi godi. Jednostavno pokazali smo jedan stvarno borben duh, stvarno fokus, mentaliteta je bila na visokom nivoju i jednostavno veoma teška utakmica, obe dvije istorijske utakmice, predivna atmosfera, stvarno moraš imati velika, kako kažu, da igraš takve utakmice i naravno ne mogu svi to igrati i baš mi je drago što smo pobjedili.